Ilega Juan Solimakamu channel lenga number 1 misava hinkwayo ku mitisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi n'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla a ni hlikanini wa namuntlha na mlamza wa ndzumba vanhu ve rin'we masivo thawula bo va kha va endla xihoxo cause stage name xa mina i Mlamza wa Ndzumba. Mlamza wa Ndzumba swi komba ku mu wa ka Ngoveni. Mi n'wi mani? Mi Matimba wa ka Ngoveni. Matimba Ngoveni. A hi sunguleni a hansi mu huma kwihi? Hayi ni huma eka N'waxinyamani. Ka N'waxinyamani. Okay. Makulele. Okay. Ni ta vhe sungula kwala ka ku ntswariwe eka N'waxinyamani ivi ni ya exikolweni xa primary kwala ka N'waxinyamani primary school. And then high school ni ya endla Amasiza High School still xa ha ri ka N'waxinyamani. And then sweswiwani sa tidyondzo ta me emahlweni a University of Venda. So ta makulelo i timhaka ta ku loko ni nga hlamusela switsongonyana hi makulelo ni kule ni ri munhu wa normal ku fana na munhu un'wana na un'wana mara a ni ri munhu wa ku tlanga ngopfu bolo. Ni sungule bolo na ha ri ntsongo until ni ya yi tshika hi vo ma 2016 and then se ni va munhu ngopfu wa kereke. Up until sweswi no twisisa ku ri emakulelo ma normal ku fana na munhu un'wana na un'wana. Lero i ntiyiso ku bolo na Xikwembu a swi fambisana because mi tshika bolo mi a ni xo ngopfu bolo a ni tshikisa hi ti-reasons ta xikolo ku i lembe leri nga feyila hi ro high school ka grade 10. So a ni tshikisa hi ku vona nga ri ni investa ngopfu nkarhi wa mina ka timhaka ta bolo and then loko se ni tshike bolo ni ve ni pasa na ha feyilangi. Mara i yini lexi mi xi misaka hi ku va mutlangi wa bolo? Ni misa ngopfu timhaka ta ku ni ve captain for malembe mo tala ka ti-team hinkwato leti ni nga ti tlangela a ni va ni ri murhangeri and a ni ngo fika vhele ni fika ni vhe ni ku me ni ta va captain a ni tivi ku a swo va njhani mara a ni fika hinkwako ni selectiwa ku va captain kumbe ku chuziwa as murhangeri wa vatlangi ve le ndzeni. A mi tlanga position leyi? A ni tlanga center back ku nga 5 and 4 ivi ni tlhela ni tlanga na le xikarhi. Swa twala swinene. So loko mi ya kerekeni like a ku ri ko mi nghena kereke kumbe a ku va ko se mi investa nkarhi wa n'we wo tala ka timhaka ta kereke? A ku ri laha ni nga sungula ku investa nkarhi wa mina wo tala cause ni fike ni va ka worship team so nkarhi lowun'wana kerekeni a hi ya fa hi heta n'hweti ngayi so loko se ni tshike bolo a ni make sure ku each and every Sunday ni va ni kha ni ya kerekeni because se a ni ri na role a ni player a ni ri ka worship team. Kwalaha ka worship team a mi tirha a ni ku na lava ku tlanga ku na va ku yimbelela a ni chaya ti-drums ni chayele malembe mambirhi ivi ni hela ni chaya bass guitar. Na sweswiwani na ha ri ka sete ra bass guitar swa ti-drums ko va sweswiya swo loko ku pfa ku vile swa ku mi kuma ku ri a nga kona ende hi boheka ku tshika bass guitar ku hi nga tlanga keyboard yi ri na bass ivi mi ni tlanga ti-drums. So like i ncini xi nga endla ku kwala ku se ho nghena nyana hi ta tlhelela ka makulelo no endlela ku flow hi liya ya ku America America worship team i ncini xi nga endla ku mara loko se mi ta mi duma hi vunanga bya Xitsonga like mi nga bangi gospel? Eku loko se ni ya endla swa ku va ka worship team already a ni sungurile music wa Xitsonga hambileswi a ni nga munhu wa ku producer ti-genre hinkwato mara already a ni tlanga Xitsonga. Swa twisiseka swinene. Kerekeni mi munhu wa njhani a ni ku lava na munhu hayi ni munhu wa ku ni nga vula ku ri ni dzikile swinene hambileswi ni pfaku ni va MC minkarhi yin'wanyani and ma swi tiva ku loko munhu a ri MC yena a va ku a kha driver xitimela xa le kerekeni mi ni nkulu loko ku ve sweswi hi fanele like hi pa vanhu hi endla swilo sweswi mara me like ni va ni ri normal na fambisa ende vo tala va hlamusela ku ni fambisa kahle so ni munhu wa ku dzika hala tlhelo ni fane va MC so swi vula ku MC bya mina byo lebyiya bya ku byi va byi ri xikarhi a byo lebyi bya vanhu lava va ku vo to vheta va fika mi kuma ku ri se a ni swi twisisi ku ni nga swi veka njhani mara ku na leswi swi mi kuma ku munhu u phaphe ngopfu hambi a ri ndlwini ya Xikwembu MC bya ku mi kuma ku leswaku ku va byi ngopfu se mi ya pastor man ya twisiseka. I check in lani ne loko se hi langutisa hi ku ya hi n'wina ni lava mavonelo ma n'wina sweswi
mi nga ku yini hi kereke vupfumeri bya kereke na tigigi like mi twa swi fambisana na loko ku ri a swi fambisani ku hambana i yini loko ku ri swa fambisana i ncini xi endla ku mi nga ku no a ku na problem ku ya tigigini mi ya socialize rixa ivi yi pfuka nampundzu ya kerekeni. Loko mi ku tigigi mi vula like ka vanhu lava va yaku va kha va ya ku grooveni or mi vula hi side ra mehe? Vanhu lava va yaku ku grooveni hinkwavo va angarhelini, more especially lava yaku va groove va ku ya vona milambu wa ndzilo va yisiwe hi n'wina a tindhawini teto. Se mi swi hlanganisa njhani swi sweswo? Like ni nga vula swa ku hi ku ya hi mina ni twa hi nga ri kereke na tigigi a hi swilo leswi fambisanaka ngopfu hi ku ya hi ku munhu loko a ri kerekeni ku na character leyi like hi va ku hi languterini suka ka yena na loko a ri tigigini a hi vanhu hinkwavo lava va fikaka ku va tigigini va dzika mi kuma ku character ya le tigigini se ya vanhu lava va ku loko se mundzuku ya n'wi vo kerekeni kumbe van'wani va n'wi vona kerekeni ivi a va khandla leswi a mi kha mi swi vula swa ku mi kuma ku i khongela kha rila va hela va twa hi nga ri maybe ku na ku chansa xikarhi hi ku ya hi ku character ya le tigigini na ya le kerekeni swi va swi nga fambisana, more especially loko ri ku hi xa madyambu wa ko di voni kha di rilela mufana se hi Sunday di voni ya se hi ku ya hi mina ni twa hi nga ri ku na ku va swi nga hlangani swilo leswi swimbirhi. So loko swi kha swi nga hlangani hi ndlela leyo mi nga va mi ri na wona norho wa ku a mi swilo leswi swa tigigi ni fanekele ni huma ka swona se ni ti focusela ka timhaka ta kereke? A ni se va na wona kumbexani ku famba ka nkarhi ni nga tshuka ni ve na wona hi ku ya hi ku ka industry na ha ri wuntshwa so na ha lava ku va ni experience swa ku talanyana. Mara kereke yo yi ri yini hi n'wina loko mi kha mi endla music luwa a ni ka gospel ne vanhu hinkwavo lava va endlaka music wa gospel va dyondzisa xikwembu mara ka Xitsonga ma kona ma nga xi dyondzisiku ma dyondzisa ku swin'wana swa munhu swa le tlhelo xikwembu mara ma kha ma tirhisa music wa Xitsonga ma vo so wu hetelela wu endla ku loko munhu a ri mukreste a twa ngaku a swilo leswi swa madimoni swilo leswi ma vo so mi ri yini n'wina aka ve ri yini loko va kha va yingisela music wa n'wina a kerekeni ku more especially na vatwa mina van'wana tshame byeriwa hi mfundhisi yin'wana a ni ri MC mucatwini yi ku hayi hapfa hi ti yingisela tinsimu ta n'wina hi mbala ti-headphone hi yimela le kule hi tumbela mava yi twa swi ri swa madimoni ngopfu loko yi ri ku yingiseleni ka music wa mina so swi kona leswo swa ku munhu a swi twaka swa music wa Xitsonga swi hi ndlela yin'wanyana. So me a kerekeni va ni support like ni hela ni twa hi nga ri maybe a swi za va phika xilo xa wrong hi music wa mina lexi nga ta ndla ku swi opozana na swa kereke so a ni tivi hi ku ya hi tinghoma leti ni nga na to sweswi swi tikomba va ri ku ti tsakeleni so no va na ku tshemba ku maybe a se za ti hambuka ti ya ka leswiya swa ku va nga zi va vekela na ti-earphone va yimela kule. Ya swi komba ku ya n'wina kereke yi kahle because loko na ha mi nyika example ya le jaja ku mbala ti-earphone di ya yimela kule a ni la ku vulavula ka xiseveseve ku xiseveseve na xi languteka ku ri madimonyana ma twa man'wana ma kha ma chumayela hi swona ku suka ka xiseveseve mi kha mi ya nghena hi ku maseve wa thawula swi ri kaya ya mi ya ha ri kahlenyana kereke ni nga swi vekisa sweswo ku ya hi ku a ni van'wani va twisisa ku swiseveseve swilo leswi maybe swi va ku swi ri out of order loko va swi pimanisa na kereke so swi vula ku ya mi ya kereke hayi. Okay mina nsati okay na vana na n'wana wun'we i mani nsati wa n'wina swa endleka ku kuma ku mo ti pfumelela va 4 hi la ku va sure ma fita ku Johan ni kombela ku va ni nga yi hlamuli ya ku i mani ni ta nyika rizini hi ku a ni ma swi vona ku hina hi vanhu lava hi va ku hi ri ka social ngopfu mi ta kuma ku na huma siku rin'wana ya kun'wana ivi van'wani va fika va ni vona maybe ni ri na ti-fans ta mehe ta xisati va va na access ngopfu ya ku va nga byela partner ya mina ku munhu wa wena se va nge hi vuli ku va ni vone ni ri na mani va ku n'wi voni a kha Johan. Okay loko n'wamo ti fambelana liya ya ku cinela chavi kambe ve ri 6 months se xi hlamarile na se xi hlamarile so va fona va ku munhu yaleyo le giya hi nghena mavhengeleni loko hi vuya hi ya mahlweni na mulambya wa ndzumba
Muito obrigado, moço boss, muito lapetão, como é que é 92.10, microfone, chance de saber se rodo, rodo, na linha, África, de pão, buff, wafu, africano, creative spirit, que suka laka mdabula. Mingochiwani wa mina. Lowadi nhloko yi wa mina. Vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store YouTube, iTunes na Spotify hi famba na minkarhi. Loko ni ku solima ka mungu ahe. Ni ku potichiwa ni mungu leke. G1 Solima kama vito ra channel leyi nga number 1 misava hinkwayo. G1 Solima kama vito ra presenter leyi nga tshama na Mlandzwa wa Ndzumba. Hi ya mahlweni na interview ya hina. Okay, vito ra n'wana na n'wana muchava kwa papa wa vona va ri na sesi kamarisa. Vito ra n'wana i vunene Ngoveni. Okay, hi papa Vunene, loko hi kha hi ya mahlweni hi kwihi ku tikeliwa loko mi ku twaku ku mi tshame mi hlangana na kona or mari ku hlanganeni na kona hi mhaka ku va mi ri musician? Ti-challenges ti ve kona mara ni nga tsakela ku vulavula hi challenge ya ku a hi nge sweswi ni na gig ne ni fanele ni ya ku performeni kahlekahle a hi sunguleni so ku va ni ya xitejini ku ve challenge kulu ngopfu so because a ni ri munhu wa ku a ni nga ti voni ni ri performela vanhu vo tala so swi ni tikele nyana ku va ni sungula ku khandziya stage ni ku na performa so sweswiwani challenge leti nga kona i ku va mi kuma ku ri crowd or maybe the audience ti reacta hi ndlela ya bad example ni tshame ni ya ka gig yin'wana to va ni nga ku vuli ku hi kwini mi fika mi kuma ku ri micini wa mise hela koko wa hi nenge so mi kuma ku hi leswi swa ku hava ti-barricade ko va xiteji lexi xa ku makiwa lero vanhu va yima xiteji xi va fika hi laha va kota na ku endla swin'wana na swin'wanyana mi kuma ku ya crowd ti-reactions ta crowd minkarhi yo tala hi to ti nyika ku challenge tikulu ngopfu swi endleni na hina a Dakar sweswo kona a ku lo a va endli stage ku va xitirakani mavo so letiya da xitirakani di xi paka ndhawini leyi ku nga so se mi kuma ku loko mi cina mi va mi kha mi rheta mi ya kwihi matlhe ma khoma milenge so mara leswiya I think swi ya hi ku munhu i savage ku fika kwihi ku na loko a khoma nenge wa swi twa ku on police na letiya xa ku ti ku khomela u nga ha move swa bora ndlela leyi mara xa kahle ku va musician xa kahle i ku loko hi humesa tinsimu minkarhi yo tala swi tsakisa loko ti fika ti khumba vanhu maybe va relate hi ndlela ya kahle ni nga mi nyika example hi risimu ra ku fana July na Tinkatara ni twa vanhu vo tala va kha va ri na ku tsakela swinene leswiya swa ku ri risimu leriwani ri hi khoma kahle hi ku ya hi ku ri miseve hi copiwa siku na siku so na mi swi va kha swi ni motivate ku ri ni kota ku endla music ni ya mahlweni i ta vuya hi continue na leswi hi lava continue na swona loko ma nga khumbi July na Tikatara ai vhete ni nghena ka yena July na Tikatara why vito leriwani ende xivutiso xa kahle swi kanganyisa vanhu vo tala July na Tinkatara i vito ra album ku tlhe ku va na risimu leri ni nga ri thami July na Tinkatara so lexi nga kona i ku ni humesa tinsimu ta mehe hi July July yin'wana na yin'wanyana hi ti 9 ta July yin'wana na yin'wana ni va ni kha ni humesa album or EP swi ya hi ku nkarhi wolowo ni hlekete ku swi humesa swi ri album kumbe ni hlekete ku swi humesa swi ri EP na so leswi swa loko ni ku July na Tinkatara a ku ri timhaka ta ku ri a ni informa vaseketeri kumbe ku va aleta ku ri July ni ta na Tinkatara hi mhaka ku a ni minkarhi yo tala rhanga humesa ti-cover ngeza hi humesa album se leswiyani swa July na Tinkatara ni ndlela leswaku va ri ya ndleve ku ri hi July Tinkatara ti le ndleleni mina ta album tingani ni na album yin'we ya July na Tinkatara na EP ya Maseve wa Thawula kahle iti Maseve wa Thawula a yi le ndhawu yin'we na July na Tinkatara ku rhangi July na Tinkatara ku rhangi Maseve wa Thawula yo project ya mi yo sungula ku humesa ya vanhwini ivi July na Tinkatara ku va ya vumbirhi mi tirha na vo mani ni tirha ni ri nexe so a hi ngheneni laha ka ku the way mi promota ku kona music wa n'wina ku fana na lava mi va vula mi ku se si hlamarisa ne tinsimu to tala ta n'wina besides leti nga duma ngopfu ni tala ku ti vona ka vona mina va kha va ina like i vanhu lava mi tivanaka ku okay lava ku va ni promota kumbe mo hlambala na vona loko va kha va mi promota ene
mi hetelela like mi endla yini swona loko kuma vanhu va ka va endla sweswo? So se si hlamariso I ku va sungule ku ni promota hi nga tivani hi risimu leri ra Maseve wa Thawula va fike va endla ti-video to talo leti ti nga tsakisa vanhu na vanhu va sungula ku rhandza risimu van'wana kuma van'wana va nga ri tivi loko va sungula ku vona ti-video leti va sungula ku ri landzelela hi ndlela yaleyo swi va swi kha swi endla ku vanhu vo talo va fikela hi music wa mina hikwalaho ka ti-video leti va ku ti endla hi Sesi Hlamariso. So since mi nga hlamusela ku ri a va endlangi tinsimu leta mi ti tivekaka ngopfu ntsena va endle na tin'wanyana va ti endla mi kuma ku ri ni hlwela na ku swi vona hi ku vhele swa ti-social media no fane nghena laha na laha. So question leyi ya ku hi endla yini hi swona I ku mehe ni ve ni va na ku ni va teka ni fane cina na vona swi ya ku tigig ta me ti va ti ri kwini loko na ku va ri available if I performa swin'we. Okay, so tisi mi munhu wo famba ngopfu swiseveseve? So risimu leri ra Maseve wa Thawula a ni xiseveseve ni xin'we nga ri ni dline hi xona before ni ri humesa ro ri hume hi 2023 se swi vula ku ni dline ku ya xiseveseve hi 2023 a ni munhu wo rhandza xiseveseve se loko ni ri le ka xiseveseve lexi a ni xuta video hi 2023 hi July. Okay, hi ti 9 ta July. Okay, so a ni xuta video ni kha ni xuta se loko ni kha ni xuta video a ni concentrate ngopfu ka ku va ni languta camera. Obviously loko I kha xuta u fane u ku vona ku ri vanhu va ha ri ka frame na kumbe van'wana va humini ku ni ta kota ku shifta camera. So a ni concentrate swinene ni kuma ku no man ku na vo Maseve van'wana va nga vuya va nghena kwalaha va fika va lula kumbe leswi va nge ku mbarisa va heta ku mbarisa se ni vona va hela va takuka na Maseve luya a va lula yena va hela va cina swin'we na van'wana a va te na vacini vhele va lava va lula mara se lava van'wana va yimerisiwa sayitini ku va Maseve na Maseve hi laha risimu leri nga sukela kona swa ku Maseve wa Thawula lo hela ni twisisa ku vanhu va rhandza yini ka swiseveseve ve ni ya phika ku Mathawula I swilo leswi fambaka mahlweni ivi ni vhele ku Maseve wa Thawula mara leswa nkoka wa risimu wa ku ri ku Maseve na Maseve va endla yini vona loko va cina so I mhaka ku ni swi vone xiseveseve xin'wana ni nga tshama ni ya ni ya xuta video. So risimu leri ri ta tirha kahle ngopfu ka 2024 laha swi vulaka ku ri nga va ri teki 6 months ri nge se hangalaka the way a ri faneke ri hangalakisa xona and then under ka 6 months yaleyo hi 2024 ri ta dzinginisa tiko laha mi nga za mi ya tsema lembe va tsema lembe hi rona aka xitichi lexikulu xa radio swi va kha swi vula yini ka n'wina sweswo hi ta kota ku tlhela hi nghenela kahle ka leya ya ku va ri tsemi lembe? Swi va swi kha swi vula ku vanhu loko hi release music loko vo fika va wu amukela hi mandla mambirhi music wa munhu nga ya kule se ni vone hi yo Maseve wa Thawula vanhu va fike va yi amukela hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swi endle ku yi tirha kahle hi 2024 liya until ze ya tsema lembe ku ve a ku ri ya 2023 mara yi kota ku tsema lembe ra 2024 loko hi nghena ka 2025 a mi yingiselini radio? A ni nga yingiselangi a ni ri ku performeni ri volwa in a ni performa hi 12 o'clock nkarhi walowo loko se va kha va counta ka Munghana Lonene kumbe ka MLFM mina na mi a va ni countela ku mi nghena xitejini ni ya ba yo Maseve wa Thawula yi tsema lembe hi yo kwale mani ri kona lero a yi tsemangi ka radio ntsena yi tsemi na laha n'wami ri kona so vanhu va mi byela ku mfo rindzimi ra we ri tsemi lembe feeling a yi ri njhani? Futhi a ni swi kumangi hi ndlela yaleyo loko kuma ti-congratulations to tala loko se ni ya khoma phone after performance ya mina ya leri volwa in so a ni lave ku va na ku tivutisa ku nga ku ri ti-congratulations ta yini mara ni vuya ni hleketa ku no man swi nga endleka ku ri timhaka to ni tsemi lembe hi mhaka ku ri risimu ra mina ri nominate ka most popular song of the year ri tlherisala ni le ka top 5 so swa endleka mi kuma ku ri I timhaka ta ku tsema lembe ende vhele ni kuma ku sweswo a swi ni hlamarisangi ngopfu hi ku ya hi ku ri vanhu vo tala va tshama kha va commenta swinene song of the year mara hambileswi mhani nga swi tekangi hi ndlela yaleyo a no twisisa ku ri ku va munhu a vula ku song of the year a nga vula mara swi tlhe swi nga humeleli so a ni nga ri na ntshembo luwa wa ku yi ta vhiva song of the year maku vanhu ve ri I song of the year mara loko se hi kha hi vulavula ntiyiso hi Mlantswa wa Ndzumba ne yi njhani feeling ya ku a mi nominate ka most popular song of the year laha mi nga tlhemisala ni le ka top 5
swi na mali yo tala swilo leswiya Yeah. no ka ni nga tivi ku last year a swi ri na mali muni ne Yeah. ivi xi fika xi mi dya xikimi mi nga ha yi kumi award mara va tsema rinsimu hi n'wina lembe hi n'wina leswi nga swi swa mahala ni vula ku a swi vi na ti-mixed emotions tsemilembe kambe swi na mali like ku swi pfa swi nyamisa nyana na ku a swi na mali kumbe swi na mali a ni nga swi tivi ni lo hela ni ya swi twa hi loko se ni kuma ku vanhu va tsala ka Facebook tsemilembe mara swi na mali ma ni nga swi tivi kahlekahle mina honestly maka ani munhu wo landzelerisa ngopfu swilo na ku ni tsemelembe swi nga swi ri na mali muni a ni nga ri na yona question yaleyo ku ya hi ku a ni ri na hala tlhelo a ni hleketa ku swi nga endleka swi nga ri na mali ende loko no ti nyika ti-high hopes swi ta ni bayisa loko ni ya twa ku ri veri i mahala so a ni no vheni ti byela ku halo ku ni tsemelembe as long as maybe ni nga swi vitana ku xidlodlo xo tsema lembe xi ri ka mehe kumbe xi ri na mina swi herile swo tala swa timali loko ve swi ta va koho swi ta landzela so na loko ni ya twa ku a swi na mali a ni zangi ni nga va na probleme ku fanisa na swa ti-award no twisisa ku hi ku ya hi ku a ku ri ti-vote ku hi nga winanga hi winangi hi ta ringeta kambe loko nkarhi lowu ta ku va hi nominate lero mbilu ya n'we a yi vava ngopfu ku va mi nga winangi a yi vavangi na swilo swo tsema lembe loko va ku a swi na mali a yi vavangi hi ku ya hi ku kahlekahle ni ngo ni munhu wa ku ni endla peace na swilo swa ku tala ngopfu okay hambi swi ri hava peace because loko ku ri ku mo hi ta mahlweni ka episode 2 hi le ka Johnson maka mo channel leyi nga number 1 misava hinkwayo Ntokoto Studios, home of technology.